Nyo ni ba uronyo payah ku berhaba BU ba YouTube begot nah. Yang ban karena padu uro yang kau likut na lumpe ba Facebook ba YouTube tentang lun pegat judul jih pemimpin yang zalim. Karena dalam padu uronya na awak tena alung lewat YouTube. Ban. Jadi awak tena alung ya lewat YouTube-nya nan YouTube jih nyak leh. Nyak leh nan YouTube jih. Jadi aleh putra mesangkut paut ngan jih aleh putra lungkeun ke jih kayak keun kelung anu ase. Ban. Jadi nyo ku harap ba urun drone munyo nu komen kelung ba YouTube bersopan bacu. Nah dengo. Ban. Bek nak tenak malung ku perah ju. Iluh hana utana ama drone. Munyo drone hai ni YouTube lo atalung pegah ni tinggal ni hapus mentang ba YouTube drone ben tare. Pun nak malu. Munyo beuh drone ni jak merempok ngalung ngono ku preh drone. Be men nak malu. Ilung ku pegah ba drone. Ilung ku keung pemimpinnya wajar saja ku keung pemimpin. Ya, wajar ku keung karena mana pemimpin. Kamu pemuda Acehnya perle kerja. Ma NU hai ublang tapi menjak Ti uro ublang NU. Mbak. Awak drone namanya katro perut drone tahun putra tua ke bangsa. Mbak. Tua ke bangsa. Berjih watai jelek hari pegah halau. Pegah haba di tiga-tiga. Ikah yang leh pandai awak leh. Bek kat nak malung ku pegah ilu anak umur sangan ka. Mbak ilu anak galak umur sangan ka. Jadi kita yang bangsa tu bek je ke melha ku pegah haju. Bek keung kema go. Minyo salah keung kelung mentau. Bek je ke anu mi para ke utak patut ka pakai alah hayak leh hai. Awak keung basu. Ilu anak ku keung ka. Pajai nak sebut nan ka lepas YouTube mah. Bek kat keung kelung ku pegah. Nyo ku pegah orang yang buat YouTube nya ada pulih seluruh publik bawah kah kata nak alu. Nyan hai syara seluruh Aceh yang nan akunnya lehnya menyo itena urun tanyo nyan tetok ji. Mbak, awak pandai ji. Ni tolong pegah balung siat awak pandai ji. Bantu kirim na YouTube bawa rono. Ni emang na naturi akunnya lehnya ne kirim balung bak Facebook Agus Aceh atau bak YouTube Agus Aceh atau bak Instagram Agus Aceh ni kirim siat atau bawa alung di 0855585878. Mbak. Pengurusan je dia nak malu. Mbak. Jadi hanya ku buat yang ku pegah aduan. Minyak nak gop jaga aduan. Baik lepas haba. Mbak. Idoh anak ku kekah aduan ku pegah. Nyo hana payang ku haba beuk sagai ku pegah kekah. Tolong cara mutuah menyenana akunnya leh yang sering tenak go bak YouTube nya ne tolong kirim kena siat punan SBD ataukah ka kirim nan SB kah bak YouTube lu hayak leh hai nya aku imbop kah nya aku tayang pak rumah kah nya ji ku jawab lu ngenan ya mbah baik pebodro bak YouTube temenak go ku gah hai ku lu ya mbah. Walaupun kah urung raya urung apa ilung hai ku baik nak agop nya melanggar yang laturan ilung hana tang ukun kah yang leh. Mbak yo ku pegah bakah. Mbak kaji be. Mbak tolong tu ane putruh abalung bak yang leh. Baik dengar lagi. Mbak kaji be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.